Imam Shamil tariqatalu ustaru k'inthalabugo dosu muridzabiru k'inthalabugo Imam Shamil meqawugi la abize qolochi dos meqabjo habuni la abize qolochi dunia la khoro qovecho Цожиндирго ахмақтлиар тохлиар цочиас абуни гуронан. Ваҳабиё ҳам махлум кунани динаслуатса додосу даражаслу чиугу. Цор ҳам махлум кунани додосу даражаслу чиугу. Амма чиясул ворчизе бак бугеслу аварагасе хунги саллаллаху алейхи ва саллам аварагасу ирсила де хунги рак хет анани ротизе гирот анани хадис бугеслу аварагасу саллаллаху алейхи ва саллам долгун садақру кенила. Ахлоги қараъ батанани ахло алдаре фенси хавизеги қараъ батанани ахло ашу нух кхезе кола нух кхезе бажаруларе бугони динаслуатсал крайний случай бугоичи дол рит араругин ножиндирго халихаси аслугин жу наққан қанил абраб лагадинаб рагчи аги букини кола аъузу биллахи минаш шайтанир раджим бисмиллахир рахманир рахим الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أورغسوك صلى الله عليه وسلم اتلتسدو أخو عربي الله وطو Madina da charo gurel ora hostin da charo arabo machungo chengi hase qomugo tolel giro qomugo to ashab zabaz dorach nebo tolel giro qomugo shanamnane to Madina da charo adin cho adab bogel qone chodos bot darajo tsexole qomugo ora kaste sallallahu alaihi wasallam astu hach ondos ekhomugo Ya Rasulullah ilamugo qiyamase qokidain Avaraga samugo sallallahu alaihi wasallam dotsa doshi shibin hadur habumoki qiyamase qol Dosamugo jindir dode hadur lehecin qawkhoy amera qawkhoy din hadur lejindir hecin No kim buqanigi lamugo dos Jindi Allah ki Allah su Rasul ki otqulil. Avaraga samugo doste sallallahu alaihi wasallam anta ma'amman ahbabta mun duwe otqarogun sadaqhu kinokil. Tok adin ashabza vazurokhil bugi qobuk inchil. Chegi hadis bugo avaraga samugo sallallahu alaihi wasallam aste monila dob akhirat alda turgo daraja alda ukini ogila abu mugo ashabas radhiyallahu anhu tsari chorak alda jiu jindirgo daraja alda ukini kha jinde do khalas qaril hech o anila abu mugo dos jiu hin qonge jogin dob akhirat alda dur tadde anab daraja ukuni Tob avaraga sevgi rot ikhadosu Mundurgo daraja alda gyuk un mu hiç ogun Tob akhirat alda khud illewin hin qonginjo Avaraga sango doste sallallahu alaihi wasallam Antamun ma'aman ahbabta muotla duwe rot daragun sadaq huk inogil Khalavi khadina fuatsa Rot iyas Nekler Nekler çuvot tanani Nekler şib daraja bukuni akhirat aldı Tob avarak sallallahu aleyhi ve sellem rot oluluk adama Avarak sallallahu aleyhi ve sellem rot oluçi Tob avarak gunkina sallallahu aleyhi ve sellem Netleda avarak sallallahu aleyhi ve sellem ikhun hecho Netleda ashab zabir ikhun hecho Netleda tabi'in or ikhun hecho Tabi'in or ikhun hecho netleda Netledsa shiba bile Bihiç evjo kim botqulu netleda Netleda dozul bitsuneb Dozul tabi'at kollel
Ladal khwado qi khwadulel doz sunnat qorana adin sunnat qonulel alim zabirotlu alim zabata san salan etleda avaraga sallallahu aleyhi ve sellem daraja doldasun otlulan etle avarag sallallahu aleyhi ve sellem hadingo jindi avarago otlagi abun charochi dosu dobrot rotli haqiqi abu konaro dosa shibot ulabu ge salareslo umru da umru atotsokunch ochiaste jindi hotsobotlla dos abunani tatugo salare judose ki motqule batila dos amada sodo shibali salar to shibali haze kanani avarak sallallahu aleyhi ve sellem shibali haze kanani dosa naqri klaral alim zabata naqri kline kol tom naqri klinal dasun salani kleda avarak sallallahu aleyhi ve sellem daraja haz din tsonule kutsbixara mexas hazu khalgi havun netleda salabu quna hazdasa tsiqun din tsonule avarak sallallahu aleyhi ve sellem ukin doskin qohixara doskin shariat tsonara gurugo netleda hadin gochi woteze netleda qolar netleda hazigi salardo tsotsochi uquna misalase uloq khabazu uqina khago rot qaralgun sadaq khruk inelafi dabuge almar'u ma'an ahabba hadis bugo oraga sallallahu aleyhi ve sellem chi jindevot qaralgun uqinogila choygi hadis bugo almar'u ala dini khalilihi jindir halmagasu dinaldogila chi hab halmagli habigi nekle chochi wotigi dinasluatsal kotakal da важный момент kotakalda netler dunyoga axiratga xisize hableb jobugo tsotso chayruk onadina soatsal dob kinoalda rugel aktyor ruk adol tozo keç ahulel çeçe qalda rugel adam ruk adol tozul umru qala saze habula singi status alda sola dozde khumuk ona dozurot hadis khalabura mexas avaraga sabra sallallahu aleyhi ve sellem hal adamal avarag gunruk onel adal guru hal avarag sallallahu aleyhi ve sellem hazurot ibat ayabak atlebu sumugisu kapurchi astekhun dinsin shibale salarel chadekhun misalase doa tonar kabaronuk ina toyasul kotaka autoritet netle autoritet alsun dinaslovatsal alim zabiruk inikolo amal bugel alim zabir botqaro alim chiguru netletsa halmaqli dolgun koze kola dolgun kurab halmaqli dozu dinal darugil abulabu gesho hab saatalda netletsa khalabuni dinasluatsal netleda kinadago ch'anqot on salebjobugo imam shamilil daraja imam shamil shivali salab imam shamil tariqatato ustaruk in salabugo dosu murid zabiruk in salabugo imam shamil meqawugi la abize qolochi dos meqabjo habuni la abize qolochi dunya la suro qovecho tsojindirgo ahmaq tlar tokhliat sochias abuni gurunan ha hanchi noitsa khalabedina khwatso imam shamil nekhe wotlanan imam shamil halmaqsungi kunani netletsa nit rot qaralgun sadaq ruk enerugilabu gelfe hadis imam shamil gun sadaq ruk inakha yasunani dostu dinal daruk inanit imam shamil hanchi chogi dinasluatsal khalabenoitsa dol wahabiyazul serek khabikha tsaraltsinabze botqne ჭოდია დოლ ნეჯასადე hanchi hadal chai rot darochi hado imam shamil gungi salahuddin ayubi gungi muhammad fatih gungi hal chai gundoru qunaro shay hazu khesihani be khumugo dol wahabiyazu serek khabidina suwatsal do fitna be qlarugel dol me qawru qinalda sakhal alim zabigit adre qonugel sakhal alim zabat sablabugo hal chai me qawrugilla do muhammad ibn abdul wahhab
Tawahabiya sultuç turaçi la dastedan de watsara kharajindir gohaçi behuloçi gurila. Dosul do ideologiya kura çaydina suatsal. İcma' bu ki alim zabazu meqarugila. Hadis harugel do meqarugila. Dozu amal asluge do meqaruk emi khizabula. Dozdar eslar çadedan de gazava tabize koleb. Hançi khalla benoitsa hal girotlun. Habra katlerak kehet harugel İmam Şamil kun sadaq haruk onar. Muhammed Fatih kun sadaq luk onar. Harugot ariqata so çaydina suatsa. Bot eze kanani nit dob ahloyal de khun het eze kol. Ahloyal de khun het iç onani ahlo ki bot iç onani dina suatsal nit netle dareslara de askore kola. Alkaş almasın kun içiyas. Dodo su daraja suçuk. Sverdulozinači halmahum kunani dina suatsal. Dodo su daraja suçuk. Wahabiyo halmahum kunani dina suatsal dodo su daraja suçuk. Zohor halmahum kunani dodo su daraja suçuk. Ama çiya sul worç eze bak bu gesul. Awaragası khungi sallallahu aleyhi ve sellem. Awaragası irsila de khungi. Rak het anani. Rot eze girot anani. Hadis bu gesu awaragası sallallahu aleyhi ve sellem dolgun sadaq ruk enil. Dünya Allah suru qadina suatsal. Hab ariqat kural çaatsa gurogo. İslam tsebet sanheç. Sambatanani istoriya da sabih khizi habe. Soni gibak ariqata su çayrukan. Umar Mukhtar ariqata su tsevekan. Muhammed Fatih ariqata su tsevekan. Salahuddin Ayyubi ariqata su tsevekan. İmam Şamil, İmam Gazi Muhammed, İmam Hamzat nekleda salim ariqata su tsevekan. Kino çoy girik enekane çoy giyalgiha. Hançi nekleda salabugo ariqata soljo ariqata sol ahlo hazuk kangurogo hab İslam'a su iş sebe kun heço sebe unge heço ha. Umbat hiç onu dina suatsal. Niksunda urguları gelt ariqat kungurt eze kanan. Ariqat alde janire kungurt eze kanani. Ariqat bosungurt eze kanani niksumsa kunu gel. Nik kunugo dina suatsal çuhiyaski nekleda go aqlobu gebila kun. Umumu qbuk inçilat ariqat. Nojer umumu çotsoçi asul. Hukumat aldasa şarabı git ezabun. Hanir dora raxçunuk unilan abun ariqat alda aybeç esu. Ariqat bosse kol. Ariqat alda tluhine kola. Nojer qara'un batanani İmam Şamilidagi İmam Şamili patomkavadagi reslense habizi. Bat hiç onani dina suatsal hadini saçeze qaraçyase resbugo çezeki. Ama xasar sitsik ondova sabedebok. Ariqat chevose koleb dina suatsal çiyas otsebebgoni. Ariqat bosse kola çiyas dozdar reslense habun. İmam Şamili tsakunat ariqat. İmam Şamil'dan ekledi antusqan siklallan ilmugi şariatki xut arabki. Dos kwezek karat ariqat İmam Şamilitsa nik şaldob kungurt eze kanan. İmam Gazali astatallan emirab ilmu. İmam Gazali ile İmam Şuntana do antsila unqosomuk ako. Antsila unqosomuk yoçiyas. Kinonigi alim zabi dos bahsabun qinaruna İmam Gazali as. Dosuqbuk ana kutakab ilmu. İmam Gazali as kanat ariqat bosse. Ariqat bossun khadu sawas İhya Ulumuddin dolgi qana İmam Gazali as. Hestina suatsal. Ahlogi qara'un batanani. Ahlo alda referensi havizegi qara'un batanani. Ahlo asu nuh kweze kola. Nuh kweze bajaruları bugoni dina suatsal. Krajni slučaj bugoječi dol rit arorugin. Nožindirgo halikasi aslugin ju naqan qanil aburab lagadina ragče agibuk ene kola. Hançi ergaşana dina suatsal nekler go Dağistan aldı. Dağistan alda janib dina suatsal. Ariqatatul ustar zabada gurogo nekler kum bajar arabi. Said Efendi asu Qudisa siru khalabe. Hançi nekler ustar Ahmad Efendi asu khalabe. Hal çaat saadina payda Dağistan asle İmam Şamil da khadu
ცონი გიჩია საბურაბი ნეთლე რუკანა პრეზიდენტა რუკანა ჰაკინზაბი რუკანა ემერა ჩუკანა ნეთლე ამა ჰაზდადინ ფაიდა ჰაბუნ დაღისტანასლე ხალყასლე ფაიდა ჰაბუნ ცონი გიჩიასთა ბაჟარიჭ ბაჟარიზე გიბუკუნა როდინ ასლუაცადო დინ ელმუცალარ ალიმზაბი გიში და რუკარო ოზუხანგი სახლი ჭოღო ოფსახლიზე ქანანი აჰლო ყარანა დო ავარაგა სალლალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ silsila xurxembugeb jaqa qoldi shezamugeb ahlu qarana ahlu oda guroni obajarullar amma ahlu botlezet kola botlarogun sadaq guronani netlerot qarol guroni rukene giruk onar eltina suatsal nojego wishulio halmagasu khalabe toasa hauki toki choygioge nojmi saotlebosanani botlarochi kian kushqadanani ki so kweşkvatul rukuna munaha nojetsa nujgoeçi unt izare jalleb tariqata suraq kura chaze hezde gortle unt izare nujgo hedinse hasarle kamular sigi noduhul izam ibadat ki habuna nedina suatsal heldaret son çoygi jogi habunani nojetsa dob ahlo gurel çoygi chaade nujgo unt izarunani هذا طريقة ثقور خالصة أهابي أروك الشيء أو كج أحلو شوكا نوجي حديثة في خالبنا ندبر قتل وجنوخ الله نتلريجي حق أفجو بيخولب مق أفجو بيخولب كنا نتلر عمل باتنا نيجي هذا أهلو بطل لشون هريجي الله سنتل الحمد لله رب العالمين